Dear Mr. Longley. At iti allowance mo para itaalawas, Jennifer, ading ko. Agyaman manang, apag iso, adabayadak para iti may sa group project mi. Kumustamat nga iti panagadan mo? Nangato ka din matlaang dagiti grades mo? Wan manang, sapay ko mga rod, tamakastrek kak tumanan iti dean's list. Alakat saya atom ti panagadan mo Tapno mapasamak day tanga arapaap mo. Madamag ko man lang manang. Awan ka di pa'y nobyong? Ha? Wano. Ni Manong Jonathan asigod a nobyong pa'y lang ti ay ayadam nga gingga ita. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Jennifer? Ala, agsagana kakit din. Taaggidan ta na rumwar. Itulod ka nga umuna iti pagadalan nyo. Sa akto sumrat iti opisina. Good morning, my beautiful BFF. Good morning too. Nasapa ka asimrak ita, Lloyda. When tanagado ti mailupas a report. Amumutan, sa anak ang makatrabaho ijay balay. Tamasapol nga asikaswak ti masakit nga ina. So aday jay, dito'y kulangan nga aramidan dagiti paperworks ko. Amom, nagasat kan ka dagiti dadakkel mo. Gaputa nagsaya at ka nga anak. Totoo yan, BFF. Kunuray siya mat nagasatakmat. Gaputa ipatpatid da. Nasingpet ken nagagat ka ngamin. Iso nga awan nga rod ti rason, tapno saan da ka nga ipateg iti kastaunay. Apay ka di ang pinayabandang iti opisina yo, Sir Sam? Gaputad na napatag nga ibagakan ka, Katrina. Anya day ta, sir? Ada ka di parikot iti trabaho? Ada ka di naaramid ko asaan anasayaan? Unay lakit din day ta panagdanag mo. Awan parikot iti trabaho. Kinapudno na, mayat ti performance mo dito'y kumpanya. Isungawan nga rutinas ka na pagdanagam. Awan gayam, iso a pinaayaban ka. Gaputa kayat ko asika ti agaten iti seminary di Manila. Ti maangay a seminary di kat para matlang iti pagsayatan ti kumpanya. Sige, sir. No day tati ko nayo. Mapanak nga rod iti Manila para iti maangay a seminar. Intun biga ti rabi iti papan mo. Dua kayo kini Lloyda amapan. Nanang, pumanawa ka, naskan amapanak ije Manila. Gaputad da maangay a seminar para iti kumpanyami. Ala, kataganandad ka nga rod, anak ka. Wen nanang. Ni ka de Katrina ti kadwam ama pa ni Manila. Wen nanang. Siyak nga rod, nana. Iso nga awan tinas ka na pagdanagan nyo. Gaputa adda ak akadwa ni Lloyda amapan ijay Manila. Ngala, agan andad kayo nga rod. BFF, umadanin amang rugi ti seminar. Ngam-apay akasla saan ka amakaid na. Ha? Madlaw ko nga itaypay ako kita ka iti bangir atugam. Apay, asino tikit kita? Lloyda, mailasin mo ka diti nakatugaw ijay. Dahil mano, ti ada iti makanawan mo. Ay sus, BFF. Jak lakit ti agbidot ni Jonathan Dayjay. Ha? Ay, I smell something good. Kasla makikita ko nga. Ngaan niya? Ngagsubli ti sigod aragsak mo. Asagan ka man? Ni, umadanin amang rugiti seminar. Nagbayag mo na ni Lloyda na pa nag-CR. Itay pa nga kururay ak ti tiruar ti conference hall. Sapay kayat kung ti mapan iti restaurant na mabisina kon. Hi, Katrina. Ha? Jonathan? Wen, siya nga rod. Itaypay akayat ko ti umasidagkan ka. Iso na lang tamabahinak. Gaputan nakita akadwam ti gayem mo. Kasta ka di? Aywan gayam. Nangan ka din. No kayat mo, mangantay ti restaurant. Siyak ti makamoy ti gastos. Kano kayat mo, ikuyog mo ti gayem mo. Uray sanan. Nakababain man.
Awan tinas ka na pagbainam. Italang mat nga awisin ka. Iso asapay la ko ma, tapat gam ti awis ko. Sige man langan. I-text kon to laangan ni Loida, ta sumarunon ton iti restaurant a papananta. Amang ano saan tumot la mapanday jay, gaputa man nagbabain ngamin. Jacqueline Pagarop, lang ato matgaya man ti posisyon mo iti kumpanya pagpapaayam ita, Jonathan. Wen, ken san la dayta. Nakaipundarak pa yan iti bukod ko abalay. Iso na lang, tadala ta kurang na. Anya dayta? Single akpay lang aging gaita. Anya? Oh, come on. Kaya't mo asawan? Awan pa'y asawa? Wano girlfriend mo? Awan pa'y. Katrina, pakawanin ako ma. Pakawanin nak. No nasaktan ka, iti desisyon ko. Ideagayan ayat tapay lahat. Kaya't ko lang amin na matong palte arapahap ko, idi. Ken amumutan. Awan unay ti panahon tayo ti tunggal maysa. Kaputag padatakit nga rod nga estudyante, idi. Nabayagan day di apanawan, Jonathan. Iso asaanan aday ka ti pagsaritaan ta. Alakit din, mangantan. Saan ton anaimas tinakadasar amakan, no lumami isan. Ay, sana all na lang, friend. Uy, unay mo tanday ta reaksyon mo. Mangagda ka dagiti ka opisinaan ta. Anya ko ma, break time mo. Kat, anya pa'y nga itinagsaritaan nyo kini ex mo. Day chay, nagkidaw iti pamakawan, gapo iti naramid na idi kanyak. Maawatak mo't iti nagbalin a desisyon na, friend. Tauray siyak. Awan una yan ti panawan ko kankwa na idi, gapo tagad adalakat nga rod. Iso na lang ta. Talaga nasakitanak, friend. Among friend, saan pa'y anala daw ti amin? Mabalin nyo pa'y nga isubli ti sigod nga ayan-ayat yung. Nalakit di ta kayat yung ti makabawi iti tunggal maysa. Ang question, no bilang taagdaton manen kan ni Jonathan, aklunam ka di? Siguro. Anya siguro, no sakti si ka, aklunam mo friend. Itikas na, agbalinan anaragsak ti puso. Ay na, congratulations, Jennifer Ading ko. Nakaturpos ka matlaangan iti kolehyo. Agyaman manang Katrina. No saan agapukan ka? Sana kumana katurpos. Unay kalakit din ay ha. Awan anyaman na ading ko. Kabsat ka. Iso arumbang laang nga rod at tulungan ka. Kan may sang, iso tibilin kanyak dagiti dadakkel ta idi si bibiyag da paylaan. Iso asigurado anaragsak da ita para iti panagbaligim. Kat ita talakalpasa ko niti panagadal ko. Mangsapul kadagos iti trabaho. Iti kasta, matulungan ka kadagiti gastos si Jay Balay, mana. Friend, papaayaban na ka ni Sir Samuel iti opisina na. Mapan ka kano ija itamot laang. Gaputad da kano nasken nga ibagana ken ka. Anya, tama ng tibagana. Ada ta mistake iti report nga inaramid ko. Si kamot, managdandanag ka na unay. Gapula ang tapapaayaban na ka ni Sir Samuel, adan adagos bidot ang naaramid mo. Ay na, tinasaya at mapangkalaangan iti ayan na. Iti kasta, maamuam no anya at talaga ti ibaganakan ka. Sige nga rod, tamapanak iti ayan ni Sir Samuel. Pinayaban ka dito yung opisina. Gapot da kayat ko nga ipakamukin ka, Katrina. Anya ka diday ta, sir? Mapan ako ni di Amerika iti kabita na panawan. Iso masapol masukatan ti manager iti da iti akumpanya. Kat gaputa makita ka na pintas ti performance mo iti lasod ti sangapulo at aware na panagtrabahom ditoy. Sika tinapili ka sumukat kanya kas manager. Ha? Anya? Pudno ka diday ta nga ibagbagayo, sir? Wen, mamati ka kabalang ti trabaho kas manager.
Ket sigurado nga dadapay adumuras da ito'y kumpanya, gaputan na laing ti sumukat kanya. Agyaman na kiti panagtalakyo kan ti kumpanya kanyak, sir. Ikari kasay saya atag pa iti trabaho. Nang runa ita, tamay sa akton a manager. Manang, itay ka pa'y anak katugaw dito'y salas, aday talatan laptop mo ti kasangsangon. Agrelax ka mat Ay na, jak masango ti agrelax ading ko. Ado pa'y dagitinaskan nga ilapas ko. Kasta ka dilatan na kanayon? Trabaho latan ti ininto na ram. 35 ang titawin mo. Nga maging gaita, awan pa'y asawam. Sige ka, ang mga numaunaan ka pa'y. Ayos laeng, uray no umun-una ka makiasawa ading ko. Awan mo't plano ka makiasawa. Ang amom, no daduma. Pampanunutek, noan niya nga tamot tirik na ti adda asawa ken anak na. O di, mangsapol ka iti agbali na boyfriend mo. Iti kasta, maamuam ti sungbat dayta sa ludsud mo. Alakit din, agrubwat ka manang. Ilibre ka man iti coffee shop. Masapol na agaliwaksay ka mat. Tapno saan la at trabaho ti aramidam. Oh, aday tanti kapikan cookies nga order mo mana. Nagmerienda ka, tama nga no lumamis pa iti kapem. Agyaman na kiti panangilibrem kanya kading ko. Nabayagan na sa anak-anak na pandito a coffee shop. Ngam, naimas lata ti kapeda dito eh. Ay, Katrina. Jonathan, adda ka dito eh. Wen, kasangsangpat ko iti kalman. Awin gayam. Daytoy ka din ni Jennifer, akabsat mo? Wan manong, siyak da ito eh. Mabit lang manong. Ada ka din asawam, wano kayan ayat mo? Tanawan pa eh. Mabalin niyo ti agsinnoblian ka ni Manang Katrina. Tanan ka man dita, Jennifer. Apay, awan matdakas na no bilang manang. Ha? Aklunam nga minan. Aging ga ita, ni Manong Jonathan pay lang ti adda dita pusom. Iso asaan mo ama aramid ti agayat iti sabali. Jennifer! Aday ta, Katrina. Addatan dito'y balayon. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak, Jonathan. Naisturbo kan sapayan, gapo kanyak. Awan na nyaman na oray maisturbo ak. Basta para kan ka. Ne, Katrina, pinatpatamatan ti imak. ay ayatan ka pa'y lang aging gaita. Sana nagbaliw day tarik na ken ka. Kat ikarik. No ikanak iti may kadwa agundaway. Di kanton pulos panawan. Kayat ko la maamuan. No adapay la panagayat mo kanyak. Wan, aging kaita. Ay ayatan ka paylaang, Jonathan. Sipod nag-break ta, idagad-adal ta paylaang. Saan akon anak kinobnobyo apulos. Gaputa, namnamaak nga agkita tapay. No kasta nga rod, agkalaysatan iti kabitan na panawan. Iti kasta, makapagdenatan iti agnanayon. What? Agkalaysa kayon kini Jonathan ko ng friend. When friend, amom, nakaragrag sakak. Gaputa dimtang dayti agundaway para kada kami ka ni Jonathan. Oh, I'm so happy for you, friend. Sige, siya kung timaka mo itimang make-up kan ka. Kan siya matan timang bayad. Gift ko na yon sa'yo, friend. Agyaman friend. Awisom tumutan ni nanang mo Tapno makitak mat. Nabayag nga minan asa anak-anak kapasyar iji balayo. O sige, ibagat to kin ni nanang adumar ay iti kalaysam, friend. Manang, inton bigatan ti kalaysam. Kalpasan na. Ejay iton balay da Manong Jonathan ti pagnaadam. Awan tumatan ti kadwak dito'y balay. San abale, taadamat dagiti dua ababaonan akadwa, maading ko.
Si Kanton di makaamo diti balay, ha? Di ka agdanag, ta umayak tulat ta kanayon. Itapay laang, kablaawan kayon kini Manong Jonathan. Manang, kunaklakit din no agbakbakit ka na balasang. Naimbaglangan ta nagsubli ni Manong Jonathan. Wen nga rod, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Gaputan na uray ko day ti agundaway. Kat kas iti kanayon nga ibagbaga kanyak day di mamakan papa. Agbalinak kano anasaya at nga asawa. Kan ina, dagiti agbalinto nga anak mi kan ni Jonathan. Nagkalaysa kami nga rod kini Jonathan, Mr. Lonely. Kat ita, addaan kami iti anak. Nagtultuloy latta ti panagtrabaho kas manager iti kumpanya a pagpapaayak. Timet kabsat ko, addamet ten bukod na a pamilya. To'y pagayam mo, Katrina. Katrina, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Maragsakanak para kada kayo kini Jonathan. Ket sapay la kuma, tagtultuloy latta tinasaya at ken naragsak a pamilyayo. Kan kastameten ti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Kim. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtalekak iti lalaki iti may kadwa agundaway. Ngam kaskas di anapaayak latta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kim. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aglunan na ngaminan. Tapnada katulungan dito'y pwestom. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no adu ti gumatan. Sa anak ang marigatan, kabailak pa'y man. No kasta, talagang awan namnamakan ka. Addan anak ko, agbiro ka iti balasang nga armam. Ngam sikat kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laan. Ken adamat ni nanang akatulungan. Talagang sangawan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo, kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak nga agbirbirok iti baknang. Mabuti nga klaang ang makatumpong manan iti babaero. Ha? Sa anak mat ababaero. Kasano ang makasigurado Sumbatan nak namin atap no makitam. Jak amo. Bay anak nga agpanunot pa'y. Sige. Agpanunot ka pa'y nga rod. Ngam umayak tumanan inton malum Tulungan ka manen amang rigap dito'y pwestom. Talaga anapingat nga agaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rikap iti pweston. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate. Kasla kayat ko na asong batan. Nga mabuti nga kung agkamaliman. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laeng akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umuna na tumpungan. Iso nga rod akas la mabuti nga matan. Kasano ang masigurado? No babaero ni Philip no saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwam. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong bata, addanton kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpayso na, makabannog tagmay maysa.
naku namon. Iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa. Pag-inom ti aramiden na. Ay, talaga nga agpong tutak. Kasla kayat ko arama sa jarupa na. Sobra ka man. Agpaiso? Sungbatan na kun? Wen ko naklang arudan. Lukasta, girlfriend ka nga rodan. Wen na, kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaan ngayon. Ala, mangantang arudan, tagsubli akmanan ije pwesto. Ala, wanan. Tauray siyak. Agpasada akmat. Umayak manan ije pwestom. Tatulungan ka. Agyaman nak, Philip. Asino dyan mo nagtito yung pwesto ni tay, ha? Nakita ko nga dalalaki a pinastrat mo. Anya ka kadi. Tinakautangak day dyan. Umay agsingsingir iti inaldaw. Sigurad wumlaan asaan nakalipliputan, Kim. Dakasak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan. Sa anak alalakero, Philip. Jack kayat nga dapaster kam iti unag ti pwesto. No may manan agsingir, di mo pasterkan. Makipila ka dagiti aggatang. Alawanan. Unay ka matan. Kaslaawan pa nagtalik mo kanya. Asino man ang dyan na bayag a kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak kadagiti lako. Jack mo, no asino day jay. Nakita nak lang arodan. Ngam kaslasaan nak apagan ano. Unay ka matan, Philip. Naguray ka kumaatad dangarod ka sarsarita. Pimanaw kamit ngamin adagos. Napatpatag ka day jay ngam iti siyak. At dangarod pagsarsaritaan mi. Maan ano kumano naguray ka. Ano agpaisuan na pataga kang ka. Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige man langan. Tapno saan ka akasta. Lukasta. Agdin na kayo? Ay, kapilitan yan Panagkita kat saan mat ababaero. Namay, napagklan aseloso. Pagselusan na mat amin ang makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa ak saan? Saan a babaero? Ngam siloso? Ay, iso na saysaya at no agdin na kamin. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta a desisyon mo. Sapay ko ta sa anak manan ang nagbidot iti dayto a desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsik nga agungat manan kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang muda nga adnan kadkaduang ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita? Amum akasurong ko ang makisasao ka iti kumkumpormi a lalaki. Ngam apay apagaayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno, nalimad a karelasyon mo dagijay. Umayda ka pa yung danunan dito dagos mo. Agdamdamag laang iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod. Maamwak lang nga da sa bali a lalaki iti biyag mo. Dakas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Kasi ka laang ti lalaki iti biyag ko. Kasta? Pasensyakan no kastoyak. Nalaws lang namin ti panagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano da ito yan? Masikuga ko. Anya ko matipagdanagam. Adagmat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibagak kadananang kantatang. Lumabutang ka, mangibaga kadakwada. Oh, di agawid ta. Tasyak ti makisangwa kadakwada. Agpaiso? Wen, apay kit dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo. Agyaman nak, Philip. Takabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan da ito'y kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kadwa nga anak ko. Anya,
Kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasagana ak atakderan, ti putot ko kankwana. Baro ka kadipay. Tata, baro akpay. Kat mabalin ko nga ikasar ti anak yo. Saan may pa nagtungtungan day tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makambo kayong around. No kasta, ti kayat siyaw. Di kay madanaga, nana. Tajak baybay anti anak yo. Anak, kaya't ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iswati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama. Awagak ka no iti papa. Wen anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na iti pagadalan. Ita, adamot langan. Ngam agpakada kami matlaan kini Papam a Philip, wen. Agsubli kami manan iti trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Urayak tumanan ti panagawid yo. Dagkailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay, tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pay. Sa anak ama exercise no dituyak latan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Makamo ka nga rod. Ngum namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho. Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka. Agsakitan ti tiyan ko. Aganaka kon. Aganakan. Sige, taipan kay di ospital. Alam, tibag anak ka para baw itilamisaan. Sige, Juan. Ala, umay kan. Taitaray kan di ospital. Nasayatan nakariing kan. Apa akas to iti itsura ti anak mo? Kim. Apay, anya ti tsura na. Kita am. Basi ti may saasa ka na. Kan... Apay dagito'y ramay na. Nagababa. Diyos ko, apay akas na ti tsura ni baby. Ala, agpapigsa ka. Tagawid tan. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga ro ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awanan ta kumaasi pupuso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan gwapo ko to, Deda? Anya? Anya kamatan, Philip. Imbes ko maapatib karam tirik na. Ngam saan mat, taad-adda umpay timang pasakit itirik na. Ado siguro ti lalaki. Ismagas ta tinagbanagan ti anak mo. Saan gwapo to, Deda? Awanan kay tibain! Pumano kan? Saan ko akasapulang tigaskan ka? Awanan kay tibain! Agyaman akta sinarungkaran na kito'y balay mate. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasadan ti anak ko. Ngamsan pa'y amawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Maasyanak unay kan ka, gayam. Kasano ka itan? Kaya't ko ti manangdan iti agaw awir iti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan a pagawidan. Nadaktil matan ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtalkan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin. Diyak kayat nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko. Apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed.
ag sinublat talatan nga agaw awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saan? Pinapanaw ko taawan serbina nga asawa. Manang, nadlang ko man. Iti mano abulan a sumursurot kami ka ni baby ija pwestom. Immado ti customer mo. Jay matan pwestom ti kapigsahan ka dagiti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw mo matgayam dayta. Kunak no siyak laeng tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwestom. Jak man amo. Kun kunak pay nga rod iti bagik. Aswerte ni baby kanya. Wan nga pay sumanang. Amang ano swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti amana. Ngem na swerte ak iti anak ko. Nanang, kayat ko tagpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Ket no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yun. Kat nasayaan anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpakpakita ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day a tao? Agburek lang ti darak no malagip ko. Oo, na yan ay day a tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarod imbes ko mga iso ti kang runaan a makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinalikodan na. Mala, bayamon. Sana balik. Tada kami ang makaawat kan ka, iti sa Adam. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol mo ten ti rupang agpakita pa'y kanyak. Anya ti masapol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensyak? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat? Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbiag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi apanagparang mo kanyak. Agyaman akpagayam Kim iti daytoy akapadasam. Saan mo arikpan ti puso maipapanken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo, iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi a pamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kim. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ginuranak ni tatang, gapo ta nakaaramid iti basol. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo,
Dear Mr. Lonely. Adatan iti grade 12. Ada ka di plano nga ag-eskwela iti college, love? Marigrigat kami lang, love. Amumet. Siguro, agbiro kang iti trabaho. Nakitan ton no ituloy ko ti agadal. Sika ngay, pagadalan na kadag iti dadakkel mo. Agmay may sakmat nga anak. Iso pagadalan dak Sapay ko matadinak to isuksukat Siguradong tong adun to ti mom iti panagadal mo iti college. Anya? Apay ko mga isukat ka. Arig na siyak tinagaram kan ka anya. Tilay bagbaga. Kit agpay sumat. Di mo mat ngamin maiturat ti agaram. Di mo maiturat nga ibaga ti riknam kanya. Anya saan? Katno yung bagak iti surat. Sanak la na iturad a sinuratan. Idi nakisinungudakan ka. Siyak ti mo na nakigayim kan ka. Yung syaklat ta tinagaram. Apay ngamin amasuron ka no ibagbagak asyak tinangarim kan ka. Saan mo't ngamin ngagpaiso? Anya ngay, itulod ka iji balayo? Wana, tag meriendatan tupay iji balay. Ay na anak ko, numabalin saan mi pa'y akayat kin ni tatang mo ang maki-boyfriend ka. Ngam boyfriend mo matgaya manday di abong. Makiwin na suaskan kan kwa na. Ay, saan ananang, tatang? Awan mo't dakas ngar aramidan mi Nasingpat ni Bong. Ammo ka sana nga agbabawi, nga isunto ti pakiasawaak. Asawa kit din ti adda iti panunot mo. Pagadalan da ka pay, sakan to makiasawa inton makagraduar ka. Ammo ka, katagad adalak mo't. Una, nga makaisturbo da iti panagadal mo. Ngaddan ka ayan-ayat mo. Saan, tatang? Saan ko abaybay anti panagadal ko? Iso adyak kaya ti makibreak kan ni Bong. Talagang arod nga ayatom ni Bong One Grace. Kat nagasaganak amang ilaban kan kwa na kadagiti dadakkel ko. Saan da ka di akayat ni Bong? Awan mat ibagbagada saan da kayat. Di ko nadalaang, agadalak. Desidido da nga arod amang paadal kan ka. One. Kat masya na kan ni Bong. Saan ang makapagtuloy nga agadal? Agtrabaho ka no. Kat dependenton no maituloy na ti agadal. Aduda ngamin nga agkakabsat, friend. Ngam nagagat ni Bong. Mapanak na kakdayta. Taas sidag iti balay mi ti talunda. Dayta ti may saan na ngayatakan kwa na. Ti kinagagat na. Kan nauli maglaeng iji pagadalan. Umadanin ti pa naggraduar tayo. Siguro, manmanutan ton nga kita. Saan to apuro trabaho ngamin ati as asikaswam. Kayat ko nga kita ta tonggal Domingo. Makimisa ta, kasjay. Sige, umanugot ak iti dayta. Ijay ton ili ti pagbiro kak iti trabaho. Ijay tan tumutan nga kita. Ken ijay ta ang makimisa. Basta saan nak to aliplipatan Sakpay mo ti ko na. Saan ko nga aramidin dayta? Nanang, tatang. Agpakada ako ma. Ada celebration ti pa nag-graduate min. Kas mao di apa nagkikita mi. Iso amapan kami agpipiknik. Amin kayo ka di. Wan, nanang. Basta agan-anad kayo Papanan nyo Ag-swimming kami. Ala, palubusan da ka. Nga magawit ka matlaeng. Wan, tatang. Umay kadimat day jay abong. Siyempre, tatang. Tay kunakon Ti panagadal mo, ti ununam. Ang mga ninton madamdama agsikog kamatan dita. Ni tatang mat. No inaramid mo ti kasta, baka amukan tumatan iti biyag mo. Iso asaan na kami kumaasukiran. Agrambak tayo kit titi dayto ya pa naggraduar tayo. Santay ngamin nga mo. No kaano tayo tumanan nga kikita kakadwa. Sige, aginom tayo. Sana bale, italaang mat. Kung saan tayo unay nga agbartok O sige, umanugot ak iti dayta. Anya Richard,
Kaya't mo kadimot ti aginom? Sure. Okay nga Roden. Rugyan tayo na. Sige, inakitaan ti may tuntuno a pulutan tayo. Parebong, makamukan ka ni Crystal. Tamakamuag matan ka ni Grace. Itulod ko dyan balay da. Dakas ka dagiti naganak na. Doon dadakas ang mapasamak kan kuha na. Sige nga Rod. Magananad ka ha. Oras siya kat itulod ko mo ito ni Crystal ay balayda. Amangan nga min agungot na gitinaganak na. Tamadlawan na bartag mo ito ni Crystal. Uy, sana ka nabarta ka niya. Kabalak pa tiyang kawit. Nga urig may saak. Agpa itulod kan ni Bong Crystal. Di mo amo. Doon niya ti mapasamak kan kay ti dalan. Ala, wanan. Amangan nga min makita dagiti dadakkel ko nagkuyog kami kat agbungot damanan. Day talaan. Imbag kanyak tanaanos kanyak dagiti dadakkel ni Grace. Kay kayat dak ngamin. Imbag ka ba Siyak ngay. Awan may panakal ko kadagiti parents ni Crystal. Saan ka man nga agsaw iti kastabong? Basta ti kanayon mo alaglagi pon. Ay ayatan ka unay. Kumusta ngay? Naka-enroll ka matlaan yan? Wan tatang. Ngamad ako maisingasing ko kada kayo. Anya data? May mayat no agabang iti boarding house iti asidag ti pagadalan naging rolak. Iti kasta, maipasnag ko ti panagadal ko. Nagrigat nga ta ginawid iti inaldaw. Mataktak lang ti oras ko iti panagbiyahe. Sa bagay, maginawid ka, magastusan ka iti plete. Ti pagplete mi tinal daw, ison ti pag-abang mo. Wen tatang, aglalo, kat adda subject ko amasapa. Alang nga Rod, kaduan na kaninanang mo inton bigat. Mapan kayo agbirok iti pag-abangam. No kasta? Nakasapol kan iti trabaho, bong? Wala. Ti pagsayatan na. Day off ko iti Domingo. Gapot ta sarado ti shop. Nasayaat nga rod no kasta. Ang mga no sa anak kon nga ginawid iti inaldaw. Magastusan ak iti plete. Iso ang nagbiro kami iti kwarto ang maabangan iti asidig ti pagadalan. Ne, kasanutan nga ay makapagkita. Di si kati umain ti dagos ko. Ha? Mabalin? Apay kit di na saan. Sige nga Rod. Sana bale, tadang trabaho. Saan kunton a problema ti pamasahe? Grace, sayang. Saan ta nga agpada iti nag-enrollan? Kasano? Kat isumat ti kayat ni Richard a pag-enrollan mi. Siguro, naragragsak kumamot no makaadal ni Bong. Anya nga rod ngay friend, no saan akabailan a pagadalan dagiti dadakkel na. Wan nga rod basta igaod ko latan ti agadal. Para iti masakbayan mi ken ni Bong. Dayta ti kasayaatan nga aramidam, friend. Ay na, mailiw kami unayan kan ka anak ko. Italaang manen a bakasyon nyo a makadwada ka itinapaot dito'y balay. Wan nga rod nanang. Katkasla pagbiit lang ti may sa atawon. Wan nga rod anak. Second year college munton. Katsapay ko matalala ingam. Iti kasta saan asayang ti kwarta. Di kay madanagan nanang. Araramidak mo ti amin na kabaulag. Kat, kumusta kayo matkin ni Bong? Nasayaat kami mat. Oray maas asya na ko na. Gaputa saan ang makaadal. Ay kat aganos lata anak ko. Numakaurnong tulakit di. Di isunto ti mang paadal iti bagina. Itatanalpas na na kimisa. Agtugtugaw tapay la dito Imbag dito'y parke. Ano ti mabuya. Ay man, imbag ta pinalubusan da ka. Wen mat. Kat, kumusta? Anya itan ti planom. Saan ka kadipay nga agenroll? Saan pa'y? Amok akurang ti urnong ko. Ang mga no agkamtudak to la Ay, namatulungan ka lang kuma. Tapno makapag-enroll ka matan. Di na ka di pagdanagan. Dikit di panagadal mo, ti panunutan. Nalpas man ang ti bakasyon ko, tatang.
Agsubliak manan iti dagos ko. Ala katagan at kakanani, Jay. Kanaksingsingpat ka. Wan, tatang. Lalaingam ti agadal. Wan, tatang. Oh, at iti allowance mo. Numaybos day ta. Agawit kan to. Agyaman ak, tatang. Sigamat gayam. Apay asaan mo nga imbaga at dumagas ka, Bong? Nadadahil kami tilugan nga ranamatan mi nga ag-deliver. Asidagak mutla dito yan. Di imaya kon. Mabalin ang maturugak dito eh. Tadagasendak dito inton bigat dagiti kakadwak na may pa-repair da tilugan. Wan, Taiso pa'y ti platim, no? Gawit ka pa'y laang. Agyaman ak nga ron do kasta. Ala, umay ka, umunag ka. Nalipatan ka mata na pinaunag. Agtugaw ka. Tamapanak mangala iti pagpalamiis mo. Agkalkalingutan ka. Ala, kasano da ito yan? Saan asimangpat man iti binulan ko? Manipod ada na pasama kada kami kan ni Bong. Anya ti aramidak. Kagura daklakit di dagiti dadakkel ko. Awagak ni Bong. Kat ibagakan ko na ti kasasaad ko. Bong? Oh, anya ti parikot. Apay ngay mawag ka? Bong, saan asipang pati binulan ko? Manipod ada na pasama kada ta. Anya? Masikog ka? Wan, anya ti aramidan ta. Sigurado akaungat naklakit di dagiti dadakkel ko. Santan nga ilimod da ito yung kadagiti dadakil mo. Ang mga no nakarkaro nga gungit da. Agawit kan. Kuyugon ka. Tapno duwata sumango. Bong, Aminin tama sikog ka. sigurado makaungat da. Anya nga nga rod. Sanguntan at ibunga tinaramid ta. Sige, sikati makaam mo. Sinalpak ka. Sinikugam ti anak mi, kat amom apagad-adalan mi! Bakawan ng daktata. Saan niyo kumamot na kabilan ni Bong? Nagayatan ming agpadpada na ito yan napasama. May sakamat! Inyo na'y unay ko nga agadal ka. Ngam anya ti naramid mo, ha? Pakawanan da kumatatang. Hala! Irubwat mo dagiti garagaret mo. Pumanaw kan. Sumurot kan iti dayta nakasikog kan ka. Kat makamu kayon iti biyagyo! Lakay, saan mo kumamot apapanawon ti anak ta? Sumarte ka! Tangay na sukir ta anak mo. Awanan ti obligasyon tagan ko ana. Gapo ta mas pinili na daytoy alalaki! Pasensya kayon no awan ti maitulong ko kada kayo. No sana ti basit alote, mabalin yung apagpatakdran iti balayo. Malasang kaw. Ay, unay kayo kat ngaminan. Di kayo nagpampanunot. Pakawanan da kami kumatata. Ay, ala tangay adanitan. Sangunyo. Imbaglakid di tada trabaho ni Bong. Adamat kit di basit nga ornong ko tatang. Agaramid kami pala iti basit akal kalapaw mi Taiso ti pagyanan mi kani Kristal. Ay katun ano san nyo timang rugi iti basit? Dumakal tulat ta. Kumusta kan? Imbag ta nakaraing kan. Mayat ka din tirik nam. Wan, mayat matan. Ay, nagrigat gayam ti aganak. Adamat gayam dagiti dadakkel mo. Apay so, sa tino ti ayanda. Dagiti kan. Oh, kumusta ka? Nanang, tatang, agyaman nagtanda kayo. Napakawanta ka din. Wen, anak ko. Di mi gayam ka ba ala na mapukaw ka kada kami? Kaya't mi nga ijay balayan ti pagawidam, inton rumor ka. Tapno mapatanggad ka, anak ko. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Tay dilagsi ti pa nagsukir ko. Saan daklat ta, bay-bayan?
Tata nakatanggad kan. Aday bagami kininanang mo. Anya dayta, tatang. Kaya't mi nga ituloy mo ti panagadal mo. Di kagdanag. Da kamin ti mga iwan iti anak mo. Agpaiso, tatang. Wan, anak ko. Nakita mi ti kinagagat kan kinasingpet ti asawam. Iso kayat da kayo atulungan. Kan para matlaang iti masakbayan ti apo ko mi. Agyaman nanang, tatang. Kat ipasigurado ka na kayo. Makalpasak iti kursok. Saan kon asayangan ti kundaw ay nga ipaayumanin kanya. Nakaturpusak iti kursok a kinamaestra, Mr. Lonely. Kat adamot ten trabahok ita. Tinaganak, di nakabaala na baybayan ti anak na. Ginuranak man ni tatang, ngem nagmaumaw matlaang dayta agura. Kat pinagtuloy dak a pinagadal. To'y pagayam mo, kristal. Agyaman pagayam kristal iti daytoy a pakasaritaam. Saan tayo asuksukiren dagiti naganak tayo. Ta isuda ti kang runaan amang isaksakit kada tayo. Awan sabali a kalikagom da, no saan at tinapintas a masakbayan tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.